Ngiyabingelela bazalwane egameni lomfelethi uKristu Jesu. Sisinomusa lokhulumayo, umntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe. Sekunjalo bazalwane, sinazisa ngomkhuleko ozobe usentabeni eJerusalema, emondlo, ezingadini, ngase-Waterworks. Umkhuleko lo bazalwane ozoqala ngomhla ka-25 Disemba 2025 kuya kumhla ka-1 January 2026. Umkhuleko lo weminyaka. Sonke bazalwane simenyiwe ukuzofuna uNkulunkulu wethu. UZitronike wesibili chapter 20 uthi uJuda wabuthana ukucela kusizwa uJehova, baphuma emizini yonke yakwaJuda bafika ukumfuna uJehova. Nathi bazalwane simenyiwe sonke kulomkhuleko ukuzohlalela uNkulunkulu wethu, ukuzomfuna uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ophilisayo, uNkulunkulu ongehlulwa yilutho. Siyabonga.